awewe zaman ayeuna ting borok temong-temong. Ada bapak-bapak teman-teman. Anjing, goblok kok ada apinya. Kijang panter, kaki panjang pantat muter. Selawe 25 kalau kopi anu hejo awewe zaman ayeuna pinter selfie itu sambil STM susah tidur mikirin janda Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Sayang sirup di nomor kita di amparan musim kena. Coba hirup kasih saran lantaran virus corona. pesantren bangunan santai tapi keren. Tempe, kolot tapi bulan. Mengatakan Lulusan apa yang ku rasa. dirasan kayak urang Ku menangis, membayangkan apa nggak butuh tapi terlaksana segawe sapopoe sare ngan morongkol wae terus urang kudu kumaha ayeuna keur usul penyakit corona kudu cicing agama mana di imam wayahna bisa ngeboga duit bisa perak-perak aja kapal majikan can bisa merek kerjajan jajan keur budakna keur meuli bajuna keur bisa ngeboga bisa perak-perak aja kapal majikan can bisa merek kerjajan di rumah sarung sing nona lagi ngabri Duh Gusti anu maha suci cocobi nah ternyata tak malah nanya pas kita corona karek orang itu Indonesia anjing itu nomor biar tadi video kene Sok we lanjut deh, ulang deh buru. main ketinggalan motor Kagok. rasa di jam